Reka rero tugaruke n'aya makuru agezweho none aha ngaha, aho M23 igize gutya igafata agace kitwa Kiriba. Ni agace kari mu birometero bigera kuri 15 gusa uvuye mu mujyi wa Uvira, hani mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ifatwa rya Kiriba ariko rikoze n'ikindi kintu gikomeye cyane, kuko kugeza ubu ngubu muri Uvira situwasiyo ihari turaje tuyibagezeho, irasa naho ifunguye amarembo yo kwinjira muri Uvira. Ifatwa ry'iyi Kiriba ryabaye nyuma y'uko ingabo za FARDC n'abafatanya zirimo abarundi n'imitwe y'abarwanyi ba Wazalendo bakoreraga muri kariya gace, yo yagize gutya ihitamo gusubira inyuma irahunga. Bityo rero hafi y'umujyi wa Uvira hakaba ariho harimo kuvugira amasasu menshi cyane, ku buryo abaturage bamwe M23 ikigera hariya hitwa Kiriba yahise ivugirizwa impundu cyangwa abantu bakoma mu mashyi bati nimuze mutubohore muturibere. Ariko none wagera muri Uvira hirya yaho gatoya mu birometero bitarenga 15, kuko base usanga ari ibirometero 16 n'ibice bibiri, ariko M23 aho yageze yakomeje imbere ho igeze mu birometero bigera muri 13 gutyo. Bikaba rero ari ibintu bigaragara yuko muri Uvira habura gatoya, ari nayo mpamvu hano muri Uvira ubu tuvugana hari icyo bakinshi mu bice bitandukanye by'uyu mujyi. Abaturage rero bakaba bakomeje guhunga mu kavuyo, abandi bagenda mu by'ukuri mu muhanda nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu rwumvikanira hagati y'uyu mujyi wa Uvira. Ku rundi ruhande rero ingabo z'u Burundi zagenzuraga uyu mujyi wa Uvira, ni ukuvuga yabo Burundi FARDC ndetse na Wazalendo, bo barimo barambuka urujya n'urusorongo ako kanya bajya mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo gukiza amagara yabo. Hari n'abandi ariko barimo kwambuka bajya muri Karemi bivugwa yuko byanze bikunze bizagera kuri Noheli, nayo M23 yayikuyemo. Ubu niho tugiye guhanga amaso muri Karemi. Hari andi makuru rero aturuka mu nzego z'umutekano mu Burundi avuga ko abasirikare ba leta ya RDC bari bashinzwe kuyobora urugamba muri ako gace bari bakambitse i Bujumbura, bo bahisemo ngo kuhava bakerekeza mu bindi bice bya Kongo birimo Karemi muri Tanganyika ndetse na za Lumumbashi muri Katanga. Ibi byose rero bikaba bibaye mu gihe mu by'ukuri M23 ikomeje kugariza umujyi wa Uvira, ndetse ibintu bikaba bikomeje kugenda bisa n'ibihindura isura hagati y'uyu mujyi ndetse n'indi mijyi ikomeje kugenda ifatwa. Ibice bya Kiriba byafashwe, ubu ngubu noneho Uvira niyo itahiwe. Hari amasasu menshi cyane arimo kumvikana hafi y'uriya mujyi wa Uvira. Amashusho rero turimo kubona none abaturage barimo baranyuranyuranamo, barimo n'imodoka nyuma yo kumva urusaku rw'amasasu hafi y'uyu mujyi. Bikavuga rero yuko ngo FARDC bo bamaze kuvamo, bamaze kugenda. Reka dukomeze turebe mu by'ukuri ese koko kuza gufata iyo Uvira biri buze kumara iki, biri buze kugira izihe ngaruka. Byose ni ibintu abantu bakomeje kugenda bitega. Ubu ngubu M23 igeze mu birometero biri munsi ya 15, ni ukuvuga ngo harabura ibirometero biri munsi ya 15 ngo igere mu mujyi wa Uvira. Muri ubu Uvira abaturage baho situwasiyo ihari ukuntu imeze, mu by'ukuri bafite ubwoba bwinshi, ndetse bamwe batangiye guhunga, birimo biraboneka bari mu kiyaga cya Tanganyika, bamwe barajya Karemi, abandi barimo barahunga berekeza mu mujyi wa Bujumbura. Ariko igikomeye kirimo muri uku guhunga kwabo nuko barahunga bari mixed cyangwa bavanze. Hari abaturage basanzwe b'abasivile, hari FARDC nayo irimo gukiza amagara, hari abasirikare b'u Burundi nabo bari guhunga, hari Wazalendo na za Mayimayi zose ndetse na FDL bose barimo barahunga. Hari barimo gufata ubwato bakajya Karemi, harimo n'abarimo kwambuka bakajya muri Bujumbura. Ku rundi ruhande ariko muri Uvira urebye situwasiyo ukuntu imeze, abaturage muraganira bakakubwira bati twebwe iyo M23 bavuga ntabwo tuzi neza ko ikiri kure, ntabwo iratwegera, ntabwo iri hafi hano. Ni ukuvuga ngo bafite amakuru asa naho atandukanye, mbese bamwe ntabwo babyumva kimwe n'abandi. Ubu rero ikigezweho cyangwa kirimo kuvugwa cyane cyatangiye no kujya mu mitwe y'abantu ni ifatwa ry'umujyi wa Uvira, ku buryo mu masaha make ari imbere rwose ntabwo ari menshi turi buze kubagezaho inkuru y'ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira. Icyo ngicyo nicyo kibanze.
hari cya mbere ni uko abaturage bari guhunga, icya kabiri ifatwa ry'umujyi wa Uvira risa naho rwose rigeze, navuga yuko rigeze ku gasongero, kuko urebye nk'aho ibintu bigeze, nk'aho ingabo za M23 zigeze, wavuga ko rwose bisa naho byarangiye Uvira bayifite, kuko niba buri birometero 10 na bingahe, kandi noneho hari amashusho maze kubona agaragaza guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta Purusi arimo guhunga, arimo ashaka guhungira mu Burundi. Gusa ariko ikintu kigaragara ni uko Wazalendo ngo bamucakiye, ubu Jean Purusi Sadiki Wazalendo ngo bagize gutya baramucakira, bati wapi, bati wamenyesheje yuko M23 itazigera ifata Uvira, kandi wabivuze muri uku kwezi, guma hamwe rero nawe, guma hano muri Uvira, kuko twereke ko M23 itari buze kuhafata. Urebye rero M23 igeze ahitwa Kiriba na Runingo. Muri Kiriba ni mu birometero 16 n'ibice bibiri, ariko muri Runingo biba byagiye munsi y'ibirometero 15, niho ubu ngubu M23 wavuga yuko igeze irimo ishaka gusa naho yinjira muri Uvira. Ikindi twabwira cya gatatu ni uko ingabo z'u Burundi ubu ngubu wavuga ko zamaze gusohoka muri Kongo ntiyababeshye. Gusa hari ingabo zisigaye, ingabo zagotewe muri Ho Plateau n'ingabo zisa naho ziri muri Fizi, nizo ngabo wavuga ko z'u Burundi zisigaye, ariko nazo barimo barasa naho barimo kumanuka bava muri iyo misozi, bashaka bamwe ngo biyambukire bajye Karemi, abandi basubire muri Bujumbura. Ikindi gihari ni uko ubu ngubu hari bamwe bamaze gutaha kuva ku cyumweru. Hari itegeko bivugwa ko rishobora kuba ryaraturutse i Bukuru hariya mu gihugu cy'u Burundi, rikabwira abasirikare babo ko bagomba kuretira cyangwa bagomba guhagarika intambara bakayivamo, hanyuma bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Abo rero bivugwa ko byanze bikunze bamaze kwambuka, ndetse ngo bamaze kwambuka nibo benshi bari hariya mu Cibitoke, mu kigo gitangirwamo amahugurwa ku basirikare bagiye kujya mu gihugu cya Somalia mu butumwa bwa AMISOM. Aba rero ngo niho bari barategereje, ntibazi ngo order riri buze guturuka hejuru. Ese turajya mu miryango yacu? Ese turasubira ku rugamba? Uvira nimara gufatwa turahabwa iyi mission? Byose aba basirikare barabitegereje, nta kintu barabwirwa. Ubu urumva iyo niyo situation ihari ku basirikare b'u Burundi, ariko nabo bakomeje kugenda bataha urusorongo. Gusa hari n'abandi bafashwe bugwate na M23 kandi benshi cyane, bityo hakaba bavuga ko kuba M23 yarafashe abasirikare b'u Burundi ngo byateye pressure ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo bituma haza n'igitekerezo cyo kuvuga ngo okay, reka tuzaganire na M23, reka tuve mu ntambara tuzaganire na M23 turebe yuko badusubiza abasirikare bacu. Ikintu nacyo kirahari kirimo kuvugwa, ariko reka turebe. Uvira irasa naho igiye gufatwa, byo rwose 90% Uvira iri bufatwe. Ariko no gufata Uvira bivuze iki kuri M23? Bivuze iki ku Burundi? Bivuze iki kuri RDC? Bivuze iki no ku karere muri rusange? Reka twinjire mu busesenguzi nk'uko twebamenyereje. Twe tugomba kuzajya tubageza amakuru, ariko tukanasesengura kugira ngo ingingo irusheho kumvikana neza. Gufata Uvira byaba ari insinzi ikomeye kuri M23, kuko byagira ingaruka nyinshi, ariko reka turebe mu zimwe muzikurikira bishobora kugiraho ingaruka. M23 yabonye ubushobozi bwo kugenzura agace kanini. Witegereje Uvira ni umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyangwa wavuga ko ari umujyi wa gatatu munini muri Kivu zose, ntabwo yababeshye. Gufata Uvira byakwagura cyane ubutaka M23 igenzura. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gufata Goma, nyuma yo gufata Bukavu, none mfashe na Uvira. Birumvikana ko basa naho bafite imipaka myinshi. Hari wa Bukavu bahuza n'u Rwanda, wa Goma ubahuza n'u Rwanda, baba bafashe none n'uwa Uvira ubahuza n'u Burundi, ndetse bakabasa naho bakora no ku gice cya Tanzania. Hakaba noneho icyo kintu kikaba cyatuma noneho cyanongera n'uburyo M23 ibonamo ubushobozi, kubera ko ifite ahantu mu mujyi, ufite n'ubushobozi bw'amafaranga, kuko ba mu mujyi bafite amafaranga byanze bikunze. Noneho ikindi, gufata Uvira byawafashe nk'umuhanda uri strategique mu bijyanye n'ubucuruzi. Urebye Uvira ahantu iherereye, urebye no ku ikarita, Uvira iherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika.
kandi Uvira iri ku muhanda w'ingenzi uhuza Bukavu n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tanzania. Ni ukuvuga rero gufata Uvira byaha M23 ubushobozi bwo kugenzura imihanda y'ingenzi y'ubucuruzi ndetse n'imihanda y'ingabo. Bivuga ngo kuba wafashe Uvira nta ngabo zishobora guturuka mu Burundi, ntibishoboka, muri Tanzania ntibishoboka, ikindi wowe ingabo zawe zabasha kugenzura ibyo bice zituje nta duyi zirimo kwikanga. Noneho ukareba nka Uvira ikora ubundi yakoraga nk'ikibuga cy'ingabo, yakoraga nk'ikibuga cy'ingabo cyangwa ikibuga cy'ibikoresho bya FARDC mu kibaya cya Rusizi. Aka ni agace karimo imitwe myinshi yitwaje intwaro yaba imbere mu gihugu ndetse n'imitwe y'amahanga muri Plaine Rusizi. Gufata rero Uvira ni ukuvuga ngo kimwe n'iyo Uvira tuvugaga, gufata Uvira byabangamira cyane ubushobozi bwa FARDC bwo kugira ibikoresho mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuga ngo FARDC waba umaze kuyirukana mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko hari ibikoresho FARDC yasize muri Goma, hari ibyo yasize muri Bukavu, ariko yaragiye noneho iniyestara muri Uvira ndani. Mu minsi ishize twabonye FARDC ihungisha ibikoresho, avuga ngo ntabwo ari ukubihungisha, barabihakana, ashyirwaho na zone y'igisirikare itandukanye ya FARDC, bashyiraho nuza Amuri Civil, General Amuri Civil ngo ajye kugira gusa naho agarura morale hari mu basirikare hari muri Uvira. Ariko none igihari ubu ngubu bishoboka ko mu burasirazuba bwa Kongo muri Uvira ari warahasigaye ibikoresho bya FARDC. Kuba Uvira yafatwa rero bivuga ngo FARDC uyirukanye muri burasirazuba bwa Kongo, fini termine. Noneho ugiye kwitegereza M23 niramuka igeze Uvira, Kivu y'Amajyepfo izaba ari ikindi cyicaro ishyize aho ngaho, bityo bizayiha kuvuga ngo ndimo ndagenzura igice kinini. Noneho gufata Uvira nanone byatuma uburasirazuba bwa Kongo butandukana n'igihugu cyose, bigatuma kugeza ibikoresho bya gisirikare kuri FARDC bigorana. Ku ruhande rwa M23 izo na avantage zirimo, ariko se bisobanuye iki kuri RDC? Biri buze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri leta ya Kongo kuba Uvira yafatwa, kuko biri buze guteza kwangirika gukomeye k'ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo biri buze guhungabanya bikomeye ubutegetsi bwa leta ya Kongo mu burasirazuba. Ko ni ukuvuga ngo nta hantu bari bagifite bavugira, hose barabahirukanwa. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze hariya puissance ya leta muri kariya gace irahita igabanuka. Hari buze kuba noneho ikibazo cy'ubutabazi kiri buze kurushaho gukomera. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi barahunga imirwano, barerekeza muri Uvira ndetse no mu bihugu bituranye nk'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Gufata Uvira rero byarushaho kongera umubare w'impunzi n'abasanzwe batagira aho baba, kuko byanze bikunze aho M23 ifashe hari abaturage bahunga. Kugabanyuka k'ubucuruzi n'ubukungu, M23 yamaze kwigarurira ahantu habamo amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga ngo nta makimbirane yatumye habaho ubucuruzi hagati y'u Burundi na Kongo, byatumye ubu bucuruzi bugabanuka cyane. Kandi noneho byanze bikunze ubucuruzi hagati y'u Burundi na Kongo uzagabanuka mu gihe M23 yamaze gufata iriya Uvira. Umutwe wa M23 ukomeje kwagura ubutaka ugenzura no gushyiraho ubuyobozi bwabwo, bikaba bishobora gutuma Kongo yagabanywamo uduce dutoya cyangwa byo twise state. Ese ibi ntago bigiye gutuma Kongo yavamo state ikaba etat federal nkuko Nanga aherutse kubitangaza ko bazakora etat federal? Noneho habaho imirwano hagati y'ingabo za FARDC zihunga n'umutwe wa Wazalendo, kubera yuko nukuvuga ngo Wazalendo ntabwo yifuza gusubira inyuma. Ndetse niyo FARDC ishatse gusubira inyuma, ejo bundi yashatse gusubira inyuma muri Ruvungi, haba imirwano bavuga ati aho kugira ngo musubire inyuma mujyanye ibikoresho ni mu biduhe ahubwo mwebwe mugende. Urumviza n'ingaruka zaba kuri leta ya Kongo. Haba n'ubundi kongera ku Rwanda kwa FARDC na Wazalendo. Reka noneho gufata Uvira byaterebeza ku mutekano n'u Burundi. Ni ukuvuga ngo Uvira iri munsi ya kilometero 30 uvuye i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi. Urabizi ko Gitega ari wo murwa mukuru wa politiki.
Ni ukuvuga ngo gufata rero M23 iramutse uyifashe byatuma Uburundi buhungabana ku mupaka. Ari nacyo kintu bashobora kuba bararebye bakavuga ati n'ubundi biragaragara ko abantu bazahafata, beta reka turebe ukuntu twakiretira dusubire inyuma kugira ngo niba ntahafata tuzarebe uburyo twanaganira dukomeze gukorana ubucuruzi, ubukungu bwacu ntibuhungabane. Abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi byanze bikunze bazaba impunzi, bazajya mu Burundi kandi Uburundi izafata sharije izo mpunzi. Ubucuruzi hagati y'Uburundi n'Uburasirazuba bwa Kongo ni ukuvuga ngo bwaragabanutse cyane, bigira n'ingaruka ku bukungu bw'Uburundi. Mujya mwumva ngo ibikomoka kuri peteroli, isukari n'ibindi n'imigati byose bisa naho byanyuraga hariya muri Uvira bikambuka bikajya mu Burundi. Uyu munsi rero ntabwo ibyo ngibyo bigikunda nk'uko byari bisanzwe mbere. Bikaba rero byarabaye ikibazo gikomeye cyane ku Burundi. Hashobora no kuva perezida w'Uburundi igeze gutangaza ko hashobora kuba intambara y'akarere. Ni ukuvuga ngo u Rwanda narwo rugize gutya Uburundi bugakomeza gushotora u Rwanda cyangwa n'u Rwanda rugashotora Uburundi, hashobora kujya kubona ukabona hari intambara y'akarere ibaye. Kuba rero noneho n'ingabo z'Uburundi zaragize gutya zikivana muri Kongo bifite ikintu bisobanuye. Hari ukureba ibihombo bagiye bagira mu ifatwa rya za Bukavu, za Minova, ibyo bice byose abasirikare barimo gupfa, abapfuye ejo bundi mu bice mu bihe bitandukanye. Nko muri iki cyumweru gishize hapfuye abasirikare benshi, hapfamo n'umulieutenant colonel. Ni ukuvuga ngo ni ibintu Abarundi bakomeje kubara akavuga ati intambara turimo kuyihomberamo kuruta uko twayungukiramo. Ni ukuvuga ngo ikindi Burundi bwabonye ko bwagiye gufatanya n'ingabo za Kongo, ariko ingabo za Kongo ntabwo zari ziteguye uru rugamba. Nicyo kintu bahuye nacyo. Ntabwo abasirikare ba Kongo bari bafite imyitozo, bari bafite ibikoresho biteguye urugamba. Ibyo rero byarabahungabanyije bituma batarwana uko bikwiye. Reka rero turebe mu Abarundi noneho hari na strategy yo gushaka kwirwana. Kwikura ku Burundi bishobora kwerekana impinduka mu mikorere no gushaka uburyo bashobora kuvuga reka dusubire inyuma turebe uburyo twaza kuza kwirwanaho mu bundi buryo. Reka rero tuze gusubira mu yandi makuru ataha. Bakunzi bacu turabategurira n'izindi nkuru, turakomeza gukurikirana ibyifatwa rya Uvira kuko riregereje.